United States han leilung hausak na anga le a heng le achanga kan lai chwa kan man tangkai lung al the thingzai natural gas kan ti tele thir tui nar thatok tak ramzaw le thatak tak te he US a hian atam hle a Russia hian leilung hausak na atanga alak luza tamzonga tunai ham pakhat na ni in US hian atot le a anei hlu chat hi dollar trillion somli panga vela chut khom ani United States hian lung al thei lai chhuat lama hian a hlok hle a resources paruk big te hian ram economy hi achoi hle bok chungzinga te chuan landmass zau tak tak te coastline tuipui kam lam man to tak tak expensive coastline kan ti mai te an ni a thlai thar lama po lei tha tak tak atam hle a tui thiang hlim oil le lungal thei te le mishing chen na tur mun big tha tak tak le felfai taka bi thlia vek ani te awangin an leilung le avel en kol na lama ma an som pha hle a mantura an duan chin ba khi chu khoiching pen ani ngai lo ani USA hi aram shimshim hi amata vek ani awangin ramdang hnai ron run du tu tur ane lem lawa kan sha thiam nan chuan India te le China te Russia te po ramzaw le lian tak tak chu an nia amai ro chu ram chenom hnai tak tak an ram ron run thei tu turin awal vek awangin indra ring ranga om angai chin awangin he hi US ina ane lo wang takin ramran muang le ramzaw tak ani thei pha ani hetiang khopa ram hausa le thilti thei ni tur hian an ram leilung ruang am le tlangvel te hian tho an nga hle a chungta chu aram omna fu viaw na te le a leilung ina lai chwa tur thil hlu sang sang alo nei le zel te hi ani a kan lo soi to ang khan le atanga lai chwa ro pui natural gas coal lung al thei oil le chi sang sang te ni in akim chang le sha thiama ol samjok nan ain do te in kan lo sefia don ani heng te hi USA ram hosa le thil te thei taka siam tu te chu an ni a leilung omna rem em America hi ramdang kanti antirnan India le Pakistan te Russia le Ukraine te ang nilovin ama America top hian a omna continent big chu alwa topa in chu pui tur tu ma thenom anei velo wang tak hian a leilung hausa na zong te hi ama taw liao alo ni a hei hian na sa takin ramro pui le thil ti thei tak ani na a hian kong asu hle he a omna a hian resources atam chu thushan ni se a omna rem tak Atlantic le Pacific Ocean in kara omin he hian ramdang te ne na anin sumdon ton na kong atlang hnem em awangin sundon na lama na sataka malak na nein atui pui kam bo ruak te awangin thlai thar lama po hlok hle in thlai chi sang sang chin an war hle boka hei hi US a mizo om te ho hian lo shefu in mizo chome du zong te chingin bazar lama po American te po in tui anti pha in bai te po an siam ve zeu to ani mel shipping long kalkong US in aram dang te ne na in sumdon na anei pui te chu an om nuala chung te chu tuna chuan Canada Mexico China Netherlands United Kingdom Japan Germany South Korea Brazil Singapore France le Taiwan te an ni Atlantic Ocean kong lambi ka hian European ramtenen sumdongin hei hi anin po ton na kongber anibok heta hian transatlantic route Europe ram Rotterdam Hamburg Le Havre North America New York le Savannah te in sumdongin Suez Canal route Europe le Asia ram kong ni in Rotterdam Shanghai Antwerp le Singapore tenen sumdon na tho anni Panama Canal Route kong omle in Asia ram Tokyo, Shanghai, North America te Los Angeles, Long Beach le Vancouver tenen anin sumdon ton China, East Coast le West Coast lama chuan New York, Houston te Los Angeles, Balboa tenen sumdon an nibok. Heng sumdon na a abung rolak lu tamdan dot chu heng te hi an ni. Energy resources
Nyan hazoka ama leilung kolsa mangrengot lovin ramdanga chongen leilung hausakna kanti resources chishang shang te hi laklu anei nuala chungta chu oil gas coal sus le Panama Canal achanga laklu anitlang pui. Manufactured goods kuta siam chwa bungra chitam tak electronics textile le machinery coal Asia North America le Trans-Pacific route lampang atanga laklu aniboka. Eitur lampang foods product hi Trans-Atlantic le Asia Europe kong achang te alaklu anne telbok. Government policy le infrastructure cha ramina masona na amamote. Infrastructure kanti hiya mizo chonga hansoi top na tongkam word kan ne lemlo awangin shathyam ol samjok na heng sarkar ta bi kanti mai an na nibok transportation kongcha le bridge airport long seaport le public mi pui wantlang mantur lir theite antinan bus te energy kol phasiam chwana kanti mai power plant transmission line current semdar nakal kongcha le gas le tui tani in tui le thiang lim na lam water and sanitation water treatment plant sewage system tele tui chepai na kor thasiam te communication in byak po theina internet phone le data center mun pui nei tele public building wantlang in school hospital te sarkar office chale mamodang tam takte heng kan soi zong zong te kalphung tur le in rail bol dan tur thatak duan le siam thlap anni awangin economy lama ramin ma ason pha le a mipui nun phung nasataka ati ol sammei baka wantlang himna le hlimna tam takin avur pha a mamo sang sang ol sam tak tak laklu le siammei thei din muna an din tir thei awangin ram in nasatakin ahlok pha in ma ason pha bok ani. Infrastructure hi a leilung hausak na lai chwa thei chu anilowa ma se leilung hnuai chau nilovin achunga omte po hian ram hausak na athlen ve thei ani ti chiang takin atilanga hetianga ram shrai tu te in anram mi puite le aram hi roman na fel file chataka duan manna ram reng reng ani na a chuan mason na atlusop ngai lo ti chiang takin alantir bok ani. Top US exports heng te hi US in ramdang te athon chua a ram atanga alai chua le alut na manza te anni a energy lam thil thon chua an crude oil processed petroleum oil le gases te ni in heng te hian bel khom chuan US dollar billion zathum somruk point pali ani a kholam pangve thunga hian machinery le technology computer lamte thon chuakin heng hnut zathi bel khom chuan US dollar billion zanga somparuk point pakwa ani vehicles motor le apart automobile le part truck tenen lam an thon chua lutza bel khom hi US dollar billion za somni panga point panga ani a aerospace le defense hei hi vana ka chua lamthil rocket te le spacecraft anti maitani in aircraft le spacecraft te antel boka turbojet tenen lam awayan US dollar billion za somli pariat point pathum ani. Pharmaceutics le medical supply damdoi lampang thon chua bel khom ve thung hi US dollar billion za somriat panga point pariat ni in henga te hian blood fractions kanti tele electromedical equipment te mai baka antibodies antigens kanti te po atel ani agriculture kanti thlai thar lampang thon chua hi soya beans bekang lampang kanti mai baka corn vaimim lam thon chua hi tamber ni in US dollar billion somthum pariat point pakwa zat bel khom ani. Heng aram sumdom puite a hian aber ni phatei kanti mai trade partners a te hian Canada a hian sompuruk point pakwa percentage hi America ram atanga thon chua bungral number ni na pakhat na chel tu ani a aduta hian Mexico ni in anni hian sompuruk point pahni percentage American product le export lalut number anni China hian tu nai tariff policy thar nei ma khan 7% American product le export laklu ane a Netherlands ram hian dotin ani hian pali point pathum percentage laklu ane ani
United Kingdom lam UK hian pathum point riat sari percentage American exported goods laklu anei ve thunga ani hi ram top panga top 5 a pangana ram ani mek bok ani. Millionaires in America kansoi mai mya lo tur to richness of resources tia hian ami puite po hian na satakin ram mason na le than na lam hi angong ve tho awangin heng millionaires kan ti te hi alar le cover shot lem no te po an ni theya chungmi te chu he hunrim chang la hian tu tenge an lo ni ilo soilang ve don ta ila tuna takya millionaire ti a cha the hi US a hian million somni pani lai nein self-made mania sumdon na emo na thona atanga mani in siam lian kan ti te hi tuna hian an oma hengmi te hi New York lama tamberin New York ringota po hian 8200,000 millionaires lai chenga nom ti a chinchia anni chungzinga mi te chu an ming tlem te lo soilang lokila pakhatna a chuan Kim Barrett ani a hei hi Your Special Voice ti founder ni in digital marketing lama company lian tak enkol tu le social media kal tlanga midang te sumdon na lam le an thil zorte lo ti der zau tu ani a pahnina a chuan Sergej Hek Market Peak ti le Peak Defy ti muchuak tu le CEO ni in fintech finance platform sundon na lampang le sum kai hnoi lampang application app kan ti khoi tu ani pathum na hi Danny Carlson ni in Kenji Roy ti muchuak tu founder le CEO ani a agency hian Amazon listing thil zorte alem images SEO le dan lampang copywriting le keyboard alphabet achanga kan thil leidu te olsam taka kan mu zungzung theina na azun na tur lo siam tu te kha anni a Palina a chuan The Mickelson Twins anti hi publishinglife.com online lama education in zerna lampang company te ni in lekhabu publishing lam le ghostwriting kan ti lekhabu lo zia saktu te lampang boipui tu te kha anni a pangana chu Alex J. Moscow Congruent Coach founder le CEO ni in entrepreneur te sumdo na lam le anlen chau zel na tura lo pui tu company ani a midang te hlotlin na phe na an thuruk alo ni fo chau trinti na ani chu pangana chu Alex J. Moscow Congruent Coach founder le CEO ni in entrepreneur te sumdo na lam le anlen chau zel na tura lo pui tu company ani a midang te hlotlin na phe na an thuruk alo ni fo chau trinti na ani chu paruk na hi Calvin Coils ni in Wild Success hei hi amu chwa ni in personal mimal inzertir na le coaching lam ve thung ani a pasari na hi Monty Hook the exponential founder le CEO ni in hei hi consultancy company thuron petu le sumdon na lama ti dan tu le kalphung ko mu tu te anni a Pariat na a chuan Alexander Mendeluk Spirit Hoods Shark Tank kan ti mai inti siak na a telve pha company khani in midang te sumdon na a invest to investment lampang company ve thung ani Pakwana chuan Jeff Bezos Amazon muchuak tu le e-commerce mason na lama moshwai tu kha ani a ama hi khovela mi hosa anti te thlanswa zinga pu khan lotel ve to bok ani tuna hian a founder ni na mai chal to in midang chanpuite lampang charity le donation lam akalpuina sa to hle zok ani Millionaires te na hetianga resources noya hunan lo changhi amakin ti mai thaya nima sila heng millionaires awang te hian mi in na chang an lo shet pha kan ti mai research te development te millionaire ho in na an puisa invest achang ten khang ram ma son na turang chi chi sang sang kha shat thei an ni a chu mai ba ka mitam tak na nei lo te tan na an siam sak boka economic activity ram economy po sang taka achoi sang ani millionaire te an om tam le tamlo lam chu engpo chu ni se ram economic shisel na le malam eng tak siam sak tu chu an ni ve shimshima natural resources hanti top zinga kha chuan tel theilo ma se azinga telve atnuaya na lo thok ve te zinga mi ani kan ti thei ani
heng kan ti millionaire te hian sum don na le hlotlin na chi sang sang achanga sum de chhuakin America ram chu ram thil ti thei ani thei pha kan ti lo thei lova kan soi to te ho mei ba ka heng a te hian soilan lo tam tak ming om mei ba kin heng a te hian na satakin ma ano la pui to thina chung te chu technology lam finance investment real estate healthcare media le entertainment te energy manufacturing fashion le retail food le beverages ate anni heng mi te awang hian America ram chu tu na ani na ram zau lian tak thil ti thei tak le hausa tak alo ni ve thei pha ani America ram hausakna kan ti ta jing pakhata chuan a thlai chin lampang food productions chunga te chuanin a chin lampang te le avul lampang te hau kan lo soi ve to thung anga food productions crops le animal husbandry kan ti mai te ani a thlai lam a chin kan ti mai a chuan wheat corn vaimim le soybean te anwar hle a avula vul lama chuan voksa bongsa le bongnute lam dairy products te mai ba ka poultry meat kan ti mai ransa te lam te po e thei tura hian an vul tel boka fruit le vegetables kan ti mai a te hian theile thlai thar bi ka chuan a bik omlem lovin chin an nga hle a heta alang sar zwal te chu nuts kan ti a mai te chuan almond te walnut pecan te ni in henga chang hian economy thanan GDP hian 5.5 panga percentage lai athoa chungte chu agriculture food products te le industry lam siam chhuate telin sangni le somni pathum an chu kham to a chuan US dollar trillion pakhat point panga somthum le pasari lai athok chuak ani heng achang te hian mi puite ta na tho tur siam sakin tunai hian somni pani point pakhat million la in na tho tur an nei pha buka hei hi percentage zonga chu chuan som point pali percentage lai ani America ram hian lei tha anga hle a chut khoma chuan tunai hian aram puma chiar chuan somthum ne pani percentage vel hi thlai tharna atana ram siam ni in heta tang hian ramin sum alalut nem hle bok ani heng te hi aram technology lo than lam thlai thar chin dan chi sang sang chazok le lok zok an hriat wang te le an trade partnership an sumdon puite thatak tak te le anin kara sumdon na a inrem na thatak an lo duan thin wang te an ni US ram hian heng a resources ti hi refinement kan ti mai tlen fai emo then fai hi abe na sa le a le chungami han lai chwa chu engatan ma aman tlak mai lo thin awangin he process e kalpui thin ani an sources dangte kan lo soilang le anga heng oil te natural gas kan ti te le mineral le mannon le the resources kan ti te renewable resources ti a kan ko changkai zonga mang tur chuan engemaw ha an som bol ve deuh angai ma support thina ama sabera chuan oil an lai chwa te chu tuipui chung thuk takatanga lai chhuak te ni in heng te hi refinery mun puya crude oil ni masak awangin hengte hi da masak phot an ni a chuta an lo som bol nuwa cheu kan man thei thin crude oil kan ti mai te chu distillation emo cracking petroleum man thei sang sang siam chwa alo ni le thin ani chunga lo chuak te ho chu gasoline kan ti te diesel te le jet fuel an ti te an ni adot le chuan natural gas processing kan ti mai hi a om le a hetiang gas hi khur thuk taka te lak chwa an ni tlampui awangin alo bol hlo tu tui sulfur le carbon dioxide te chu pai phot an ngai thina heng natural gas achang te hian tuna kan lo man thei tak ethane propane le butane te an lo siam chuak thin ani mineral refining lampo hi copper gold le iron ore ti thiang him le man theya siam nan smelting kal mangte electrolysis le chemical processing te an mangbok thina tunai US ina abwai pui renewable resources anti mannon le the resources te hi ni in investment sum le pai po aseng na sa le a kan khovela kan mu resources te hi ral thei mai din huna anoma wangin heng te kher man ngai lo emo amandan chin chidang dewa han siksoi kha an tumber chu ani
heng resources kan soite hian US economy hi nasatakin angong kan tilo thailo heng bungra achanga alak nu zong zong te hi US hian mason nan mangin heng te awang hian khovela po aber ani pha bok ani US a hian fossil fuels kan ti mai coal oil le natural gas te hi atam ma chungta chu ramdang te ne na insum don ton na na mangin coal reserve pain to US dollar billion zali somsari panga chuang aneya somni le pasari percentage global reserve nei bokin electric siam chwa na ram state somthum pariata lai coal hi mu chwa ani bok US yan oil hi amang na sa hle a sangni le sompariat zirchian na a chuan US $1 million som point pakwa paruk hi ni tina aman ralzat anga chut ani natural resources kan ti te hi state chang in anboi pui boka metal kan ti mai gold hi khovela gold pechwak number ramzinga palina ni in gold reserve $1 billions ani somkwa pariat ni a chut khom ani heng gold chwa na mun lar tak tak te chu Kentucky Pennsylvania le Western Lam State te hovin an tho nem hle ni copper kan ti po hi alai chuak tu nem ram palina ni na anei boka iron ore te hi Minnesota le Michigan a te lai chwa number an ni bok lead kan ti thir pakhat phein chu khovel pumpuya amang na saberle siam chuak masaber ni na aneya industrial materials kan ti mai beryllium te phosphate lung soda ash te po lai chwa ni in soda ash ti phei chu asiam number ram ani resources dang kan ti thei te chu heng timber thing zai tu reserve chanem tak anei boka western state lama uranium po siam chwa ani tlang pui rare earth element kan ti a te po anyang nar le a chungta chu kan ti a hian chemical elements som pasari shang te an oma heng ti hi khol thar siam chwa na na an mamo ber te ni in heng resources te hi an omna adar sar mei ba ka lai chwa har le song bol har sa tak an ni a amai ro chu heng technology kan ti te siam na na a man ber ani thung resources dang kan ti hian United States hian resources dang anga hlea agriculture resources kan ti mei te chu hetiang thlai chitar lampang corn soybean wheat le cotton ti te ni in Tuithianglim reserve kan ti mei Great Lake le lake dang lui luang tam tak an nei boka US po hianin exclusive economic zone kan ti mei EEZ hi sanghachi chi shang khoina anei boka kan lo soi lan to ang khan timber thingzai lampang po hi reserve anga hlebok ani hengte hi America ram hausak na zinga chiartel te te chu anni a minlo ngai thlak saka wangin inzawai ne na lom thu kan soye video hi lo like ula channel subscribe tel bok ula du zong te in nei ni chuan comment lama khan in lo soi mei don nya